ulazimo sa Gurtana, kako se zove Gurtan? Na Novom Veždanje, Lidove. Lidove što radi. Znači voze bre ljudi. Da? Ja ni na ravnicu ne bi mogao kako brzo voziti. Veždanje. A to su, brate, oni I oni spuste se do dole i ponovo vrate se. Ja znam, brate. Evo smo u nebo. Spuštamo se nevjerovatnom brzinom ka Bernu. I jurimo 30 na sat. Ali gledaj kako se Evo ovdje tu oni prođu sa bicikle. Ne moguće. Ne vermo i oni idu Poljski. Jurimo 30. To je Bern na dlanu. Mi smo kao onaj, kako se zove onaj, Memedović. Fino, brate, a? Fino. Pa dobro. Sviđa mi se. Zaglonuše mi uši opet. A, zaglonu od visine. A sam mislio da se pustiš ono brzo, a? Šta misliš koliko košta ova kuća ovdje po čovjeka? A? Ne veram da ispod milion sigurno. Kaki milion? Stavi to dete. Stajemo u stanicu Grunen Boden. Neće prenestati. O čovjek pišće boli ga kurđić. A možda kad ima neko ide po stanu, znaš. A, po to pojavu,